pakai sopo bangsa pokoknya rada sema ma 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 opak wah yo ditake mengulite sarjana siji anakku Yoyo saka Boyolali tanggal 13 Mayangawan ya nyukupi gaweanku ning Kajen Ponggok ya aku ora Mayangawan ning Larang Basin terus begini mayang ning Ponggok larang begini mayang anak kulenang ya Mas Haji ya mbok tanggal 13 September loro iku ngono aku sasi ruwah